Ovo je nedeljni horoskop sa sajta Moj znak. Pre horoskopa, zamolila bih te da zapratiš YouTube kanal Moj znak. Škorpija, posao. Ne veruj svemu što čuješ. Proveri informacije pre nego što reaguješ. Tvoje sposobnosti zapažanja ti pomažu da otkriješ skrivene namere. Projekti u kojima radiš samostalno donose najbolje rezultate. Pazi da ne pretjeraš s kontrolom. Podjela zadataka olakšava sve. Ljubav. U ljubavi je sve ili ništa, a ta krajnost može da umori obe strane. Partner ti želi pružiti podršku, ali ne zna kako. Ako si slobodan, privlačiš intenzivne osobe koje ti bude prošle rane. Zdravlje. Nagomilani stres utiče na tvoju psihu i može se odraziti na kožu i hormone. Povedi računa o detoksikaciji tela i uma. Voda i odmor su tvoji najbolji saveznici. Meditacija i tišina ti vraćaju snagu. Ceo video pogledaj na YouTube kanalu Moj znak.